Kasang Hinyotrap Integrated Territorial Organization Lambau General Secretary Ba Wan Bun Khar kala ther teng ya ka jingkan jong u menteri na ba ka jala ukon rat sangma hakabau la ong ba ka shong hakabo jong deputy commissioner ban ajingbet ya ka kunhon ti kerunge hindi banya rally lan banya yatra hanong ba chalong kum kanak man percha ya ka jingbam do masi kasang kala bu ka jingkali hatu he kadan u menteri nang ba ne he kadan udisi ba u menteri nang ba wong ya kini ki kentin kasang kala pau ya kan dia hadian ba menteri nang ba kon da sang ba ulong ka shong hau deputy commissioner ban ajingbet ni na ban ajingbet ya ka kunhon ti kerunge nyam hindu man pelong ya ka yatra hak artrik jong nai risau araja arusau kum kadak man persya ya ka jingbam ne shok do masi Ini naga Hinyotrap Integrated Territorial Organization itu segmen hadir menina yai yang di statement jong menteri rembak jelas Sri Konrad K. Sangma halot ka mat ke bau penpau sigilak hai kubor ba kum uci minister jong jelas dan bor halor ka isu yang hidup di permission handai ni lembag statement yang ubur ba yaki permission ulang niat pada tekti dah ba om ba yaki hidup permission kasyong hakabor jang di deputy commissioner yang district of Fairfair ti ni negala yang seng ni sebelum pat ni kendit kalau ini di statement bau chief minister ulah keren ti nitik syai ba hangga federal states lani hangga federal system of government chief minister ude u kligo jangka state ubadai pik yaga administration yaga policy making but ya the council of minister ti kini kijing keren jang menteri nang ba kalau ga ke ba keren kelum kena klaim da perkhat dan klaim da bisyarnya haswab bungkren gaji sisa uci minister udepek yang di yang administration jang state province bat nitik ba ka office jang kidipuni commissioner jang district of Fairfair ko jela kidetang di administrative unit jang ga state government bat yaga board bakli do kasyong hau chief minister namar ba yakini di administrative unit la klik ida chief minister ba chief minister kasyong board banpay yagi negi administrative unit lemba ki minister ani ki cabinet minister ba Fairfair de hoy hakjing di bat kay banai ini kerja permission ni lapang omba ki permission kiba apply dari ki papan hakido bido ki benta ki bala pandio andre kasongpat haki ki jai permission te lada kani gading keren jong chief minister jongi kalong kaba